تماشاوان و گهدارن ما هر وقت دستپیک آدم جمره کمان و روز دم بحث کر ایرو حفدمین سال وگرا زندانی کرنار ریبری پک عبدالله اوجلانه لسر ویروژی جواز ج آلیندن و سالندر باس بویم دخوازن سر جنویه جواکی مالباتی بسکنن جواز ج خبات سیاسی کتمی تبحث کردن دخوازن جنزیک و دناب مالبات ده دناب خلق و هوالان ده اوی ناس بکن و جورجی پیشکش بکن. آنها جی برز عثمان اوجلان سیاستوان کرد مرایه دنوروژه ده هروها برای عبدالله اوجلان تگلگ بخیر هاتی برز. دست بک ده ام تخوازن بزن بن زاروکتیا عبدالله اوجلان دناو مالبات ده جکونه یه چندمینه رضاویه چندمینه دناو مالبات ده. برای همون تشتی او روش به 17 ساله زندان کردن برای زوجلانه. از کنم بیم او روز بوی گلی کر روزه کی رشه بوی کو کسایتی برای زوجلانده گلی کرد هاتی زندان کردن بوی چه بوی کو بشه کردستان هری مزن و بگرانی خلق مل باکور کردستان جیان دیگه و برای زوجلانجی شورش باکور را سروکاتی دیگر به زندان کردن برای زوجلان خلق کرد تا زندان کردن با آزادی اوجلانجی خلق کرد بگیجه آزادی خو یعنی جم بین با آزادی خلق کرد برای زوجلان بگیجه آزادی خو و از وار روز رش جبوی پروتستو دکم و ناراضی بودن خو به هر آبی دادم خویا کردن برای زوجلان من داله کی مالباته کی گندی چیبیه بخواهی دوگو جسه سالا یک سالی دست بوم 1947 48 49 و اگر زانن تاریخ کرد نفسی بو جبو یوجی کی چه وقتی چه روزی چه مانگیش دایک بو کسی ند زانه بو جارنت پرسیا دوگو چه کاتی جدایک بیه دوگو سالا یا برفا سور باریای یا برف زده باریای یا سالا حشکایی درواز بی آوی برسو دادن جبوی ویژه هم تاکید روزا دایک بنا اوجلان ندزانن لی بررسمی 4 نیسان 1940 یعنی دزانن کو هم بیشن 1940 داش دای 49 داش دایک بیه نه 49 برای زوجلان یعنی مالبات کی گندی کو جیانا خواب داری خوی فستقه هم باغچه فستقه کلوی نافچه به فستق دادن جیان کردن که ما کیجی زراعت کردن بله لا خزانی کی آوا و کلا گنده و لمنالی و اول گنده و پرورده بو ناو سیاست چون بو من دالی اوجلان چون گشی کرد yani öcelen hem bejin imkaniyeti xandın eji kobi kati ceh bejeh li Kurdistan ji xandın he bu gundeki legel gunde neziki gundime 5 kilometre naberexa peştir gunde Ermeniya bu le Ermeni ceh hatı bun derxistin Türkiye ji Arnavut ji Balkan honi li bejeh kirbun bu gundeki Türk bu zutrin kat perverde dest pekir برای زوجلانجی بوی کل گنده خو پرورده نبود هر روز بانی راد بود و لگل کمک حوالی خو دوچو گنده جیبین ترکاناوی گوارته بود کرمون سایلا قایا دوچونو دهاتن دبستان سرطایی 5 ساله ببین رنگی خود مکتب دبستان ادا کس بو سال یکمین نه دوامین و پشتی بی یکمین دهات یعنی تقدیر ماموسته خود استاد و تقدیر خوش دادم خویا کردم 5 ساله به رنگی خان به داخوازی ماموسته وی ماموسته اوجلان باب اوجلان مجبور کردن که وی بشینه مکتبه وانجی امکانیت خو کم بون براستیج مالبات کی فقیر بود چندی کو کevin آقا بنجی ل در روش اوجلانج دایک بویدا مالبات فقیر بو امکانیتی خواهی بشنه مکتبه نبود ل خال قضا کی عینتا به پیرادوی نزب لوی داری بود لگل وان دا خواندنه چندکی ام بیجن دبستان ناوین 3 سال جی لگل وان خواند
و دیسا دبستان خود سرکفتی بی که از بی باش دزانم اجی چوموی دبستانی پشتی که آپو 8 سال بون تاو کربو چوبو انقره چوبون شونیدن پشتی 8 سال چوم ماموستی بی لپاشنا بی منری گو آپو برایت مگواری گو تیجی وک وی زکی مخابدن کرد yani خویا بو کو وی لسر ماموستی خو باندوره کی کارگریه کی تایبت işte bu kupişte hay salaji apo xodani bira mamusteyi xo. بله یعنی دزارکتیاوی دا چه صفتن سرکردایتی تده هبو یعنی ددما کو دلی استیان دو چو دهات دا خفتنوی دا دخواستمی کسی کمین بدنا هوارن خدا؟ Yani tişte heri balkeş mroveki mendaleki zor zeki bu. مامۆستا کیویژی گوندی جیرانی me bû navê xwe tê bîra min Feyat Tunga bû piştî Koyedînê apo bû xadarnav û deng jî wî behsa apo dikir digot min ev rêka wî kirave kir bû çi digot min bawra bavî wî kirê min gotiye tê vî bidî xwandin ev mindalî da piyavekî taybetiye derkeve piyavekî gevreye derkeve lazim e ku به همو امکانیت خود د خدمت وی مندالی کی او همو کاتا دانی زمان که بخواجی کسی کی ترک بو یک بابو بالکش زکای وی بو سرکفتنی وی دبستانه دا هیچ جاران رک نده دا حواله خود که او ببنی کمین پیوسته او ببویا یکمین و تقدیر همو ماموستای قابستان دا ایالیه دنداجی دما کد چونه گندو یعنی گند دبستان لیو گند کلیجیان دکر دو چو دهات نهده طلبه بون مندال بون وی کاتی دا ام بین جحمویا وانجی لمیج دکرن بخواجی لمیج دکر خادکره امام و حواله ویجی لپشت بیر راد وستیم وی آوی لمیج دکر o em bêjin yani jiwan li mêj da pêşkêşî dikin yani em dikanin bêjin ku di mindaliya xwe da jî bi zekayê xwe bi serkeftinê xwe dibistanê dîsa bi komelî em bêjin di mesela li mêj û tiştê din da ji hevalê xwe re pêşkêşî dikin. Başa li nav hemû taybetmendiyekan diye li nav xêzanekî êwe çi taybetmendiyekî cêy serinc wilatan wate serincê xêzanekî zor bo xwe rakeşabe yani min xêzanê me ji 6 kesa çêbû 7 mindala yek xwîçkekî me ji dayika me nebû ji dayikî me pêştir bû dê ji dayika me em 6 bûn 3 kes 3 kur bûn یکمین دیسا رحمتی خوشکامه گوره هوا بو او پشتی وی خوشکامه عینی پشتی وی آپو دبه کمالا کرد و تایبتی لنافچه اورفا دا yani eğer komendali kur neve malbat ne berdam kir xizan ne berdam kir kati ku apuş daik dibe dibejin em şev roj hemû malbat di xizmetî wî dabûn me xizmetî wî dikir yani gera yani ev dikir yani çi dixwast me ev pêk danî yani di imkaniyetê xwe kem da yani bi vî avî malbat di xizmetî berê zor celande o yek din jî gotinê wî jê bav zêdetir bi cih dibû yani di malbatê de her tişt bi gotinê wî bû xwîçkê gewre hebûn dayık ev bavuk evun le gotinî wî dimenşiya yani rewşekî wisa çêbû çi kurê di malbatê de ji dayika din hiç yek keş dime û mindalê kur nînin ji dayika me jî du mindal keçin piştî wî kur dibe qedr û qîmetekî xwe taybetî hebû ji bo wî gotinê wî yek nedikirine du û ez dikarim bêjim ev jî bingehek durust kir ku em bêjin ev yani bibe xadan biryar xadan qarar di malbat fêr seretayî da fêrbûnekî wisayê ye êlayê din da dayika me rahmetî yani bi rastî jî dayikek bû desthilatiya mal destbav da nebû dest dayik da bû perwerdeyê dayik distan dayika katî ku me bi mindalekî re şer dikir digot heye ku hûn bersivî xwe nedine wan hûn nên mal ez xwarin nadime wan lazım ek ku hûn bersivî xwe bidin ku yekî yek şeqam li we da pêwîst hûn du lê bidin
به برسو نمی اون به برسو ما نابه اون کو جبوی کو بچن مال باته کی چای که بخون پیوسته پیشتر به دو چای و بخود دو روم بچن اب دو جار خارل مال و بخون جاره که بچن مال و بخون پرورده که خواهی تایبتیه بو و بندستی و نحقی قبول ندکر و من دال خواهی بیوی رنگی پرورده دکرن و از دکانم بیجم که اب دستلاتی دایی که جبوی برای زو جلانجی yani dibistana yekem bu ferbuna yekem bu bebi abi em bejin mendaliyek jiyan kirbo. بحثا زیرکی اوی کر زکا اوی کر چون دبستان ده هر وها تبحثا تقديرا كروين كو جرد هاتنو تمي وحتى بشتي 8 سالان جي ناوينا دبيرا ما مستعيدة ما بو چه بهريكا برز عبدالله او جالان هبو يعني بهريكا ويا تايبت بري كو بچناف كار سياسي وخباطة سياسية خو دست بك بهوالي خورا يعني تشتك تايبت مندية كبو كتمي تكر بيدرابو برز جالان سرطاي ده کسایتی کی بیرو باوری خوب اولی اسلامی بو ام دزانن کو د کردستان دا فیلوزوف کرد بعد زمان سعید نورسی باندوره که خواهی زور گورل در دوره کرو به طبیعتی لور فکر بو لکونیا به جه بو دولت مجبور کرو که لکونیا به نه کردستان بو که بعد زمان سعید نورسی بیرو بوچنه خواهی کردیتی جه بو دولت جوید د ترسیان ندهیست به کردستان ام دکانم به برنگه کی در دوری وی گرتو بر رگاه نه دادن کو بگیجه خلکی کرد اله پیش کو وفات بکه به دو زمان سعید نورسی خبنه که دیمنه دخبنه خدا پیراده به چه عرفا لوی دری جیان خواب داوی بینه و به دو زمان سعید نورسی ته عرفا ته روحا و چند روزه که جیان که پشتیوی وفات دیگه جبوی ویجی تأثیر باندورا بعد زمان سعید نورسی لسر خلکی عرف زور بو خلکی یعنی گیرداینه که خوش بوی بعد زمان سعید نورسی چه بو ادمالبات مداجی برای زور جلان یعنی آپو دست بخواند ناف خواندن ایدا بو و اوجی کسایتی که کشه و روش لمیجا خواده کر و پیوستی اسلامی پیک دانین و دبن باندورا بعد زمان سعید نورسی بود یعنی کسایتیه که اسلامی بود سرطایی دا دخواست کل ترکیه گوهرتنه که اسلامی ببه جبوی دناف خباته که دا بوجی لی دبستانا ام دبن تاپو قدس رو کاتی بکلوریا دا وی کاتی دا فکر خود گوهره ایدن دست اسلامیت بردبه دبه کسایتیه که سوسیالیست پیش دیویجی بزاوی شورشگری Kurd dest pedike yani İslamiye pişti İslami sosyalist pişti vici Kurdayeti tine roja ve bu bir avi embejin reka ditina u tedadı meş. باشە چۆن ئەم بیر و باوەڕی گۆڕا کە لە دینەوە بچێتەوە بۆ ئەوانی کە باست کرد. Edapoda yak taybetmen nav legerine kitabı le persine kitabı. Em dikanim bejin ku taybetmendiye gibi medaxu yakirin keseki zekayı xurt bu. Ullaydın daji xadan ev yani le persine legerin dikir. Kurar yani rastiye ki diğer ya. Dokhast begejevi. Edebi le persine legerine da de yani سالن امبیجن 1967 وی کاتی لأنکارا پایتختی ترکیه دبستانا تاپو قدست رو دخونه وی کاتی دا لگل یکی دیگه نقاشه کی کسی کی سوسیالیست ده نقاشه خدا هنه کی تنگاف دبه نه دکانه وی محکوم بکه وی تسلیم بگیره جبوی ویجی دبی از هرم کتابی وی افجی دخونه ایجی بخونم هلا هنه کی وی bir buçuni baştır binasım ku bakarım cevap bilmevi kati işte binavi elfba sosyalizme bu hene kitabı dini içep dukhune ku kati dukhune ji bu khatte digeje dibece ku de çajera dibece de fikrete jemer rastırın aji bişinde fikrete parva verdikim korvan demeşim bebi avi dikever ki sosyalizmi yani merhala yakemin sosyal İslamiye, adamın sosyalist, asemin
دنره کو گل کرد آزاد نبل ترکیه سوسیالیزم تو انجامی ناده و نامشه جبوی وید او تمای خبات خال سر آزاد کردن پرسکری که کرد ادینید ماشینه ببی آبی رواتشه ام بین لسر دنوا مالبات تبحث دایکی که تبحث دایک خو کر چه خاص یعنی دگو اگر کسک حتی دو چای الجمعه وخه او نچنج نور چای که لور وخون بهتر جکی و نزیک بو حتی رو جایرو کاریگریه عبدالله اوجلان لسر کی جا اندام خزانه مال مایا یعنی گلک جنزیک بو جوارگرتیه yani hem dikarım ben perverde hoş dayık edit. Yani az dinav jiyana viya siyasiye şoreşgeri da divinim ku dayık jiyan dike. Ve ku dayık çavi deslat bu. Dayık çavi tek hoşine ki ben haber dikir ku du komal da şune ki khoya be, jiya ki khoya be. Ul beraber preskriko seri khod dinine. O der ravşi heri xarab da jin xarra gire. Ev teybetmendiye dahi ki yek be yek hem de beriz Öcalan da dibinin. Yani bu evi az devin mamostevi seretayı daykaviye. Dvi da fer bu. O gelek teybetmendiye dahi ki Xuşku brayan jiki yani hem bezin xuşkamey teybeti xoyi a gevre bu a vefat kır bu perar. Hava bu. Hava kesayeti ki teybeti bu. Yani az dikarım bejim ku rastiyek bidita seri xaj bu çe duvar rastiye xoda dima u ısrar dikir. Yani dünya jibi gişte hev jibi dest bernede da em bejim katiya jipeke katiyay tabi ki va bu mabat ji bu yere ki ku malbat şi herjan ev çubu hevditini beriz Öcalan. Ha Öcalan kutubu ev Osman xarab kir. بيست هم لبدجي هالبس بيستن برايم من محمد قبول كربو بحوارا قلتو بحوا قلتو تجي برايم من أوجي برايم چندی کو از برادی براد زانم ویجی براد زانم و دان استادن من لگل و وکوا هنا کی قپر عاجز کربو اما قلتو دخوازی از جاردن نمه باد اله از حقوق برادیه جبوی تجبوی عثمان جی از پک بینم و وقت دنجی تعویض نادم مثلا کساتی که ور تایبت بو او راستیه و بریز Öcalan da jihe bu. Ku gişte karara ki dünya giş ki bikeje hev kes vi karara vi net kanu bu duruk bixista o taybetmendiye vi hev bu ku karar istandi jibo pek ve hamur rek tecrübe dikir. Ku nermayı bixasta nermayı ku tundi bixasta tundayı aşiti bixasta aşiti o ku شر بخواسته شر به همون ریکا او قرار خواب پکدانی کسی که ند کارو اوش قرار روی بدور خسته باشه جیاواز لو پیوندی خزانیانی که باسمان کرد پیوندی کۆمەڵایەتی بەڕێز ئۆجەلان لەگەڵ خەڵکانی دەرەوەیە چۆن بوو؟ yani gundime daji em bêjin pirsgirêkê komelî hebûn yani kevin da pirsgirêkê hatî jiyan kirêbûn rojê dadine jiyan kirin bi taybetî malbata me li gel hin malbatê din dawa xûnê hebû yani navberê malbata da kuştinî çêbû bû malbata me jî malbatekî xûndar bû li gel hinekî din navberê xwe nebû dijmineyekê dibû lê ji bo Berez Öcalan dijmin nebû yani ev ê ku malbatê pêra nede dewdistan wî diçû bi mindalê wan re jî di dewdistan diçû malê wan jî dihat û bi xwendara re jî danûstandin dikir û bê dost re jî danûstandin dikir boî wî ez dikarim bêjim Berez Öcalan yani bi hemû layî komelê re danûstandin dikir boî wî jî em bêjin di jiyana gunda hemû gundî yani hurmetkar bû em bêjin mesela melê gundê bû wî danî ziman jî digo em bêjin nûmune dimêne ji bo hemû kesê digo pêwîst e wek wî mindalî bibin hemû kes mindal gel gişkî wek wî bûn em bêjin emirî xwe mindal bû jî biçûk bû jî yani ê gewre pêşkêşî civakê pêre danûstandin dikirin wek hevalekî didîtin û wî jî bi hemû beşî civakê re danûstandinê xwe hebû
yani سرطایی داشتی جیانه که خواهی اندام دینی مالبات خیزانا جدا بله شەوا دەرباس بووی دەما کوڕوودا و تەلیفۆن کردن گوتنەتە میل سەر ژیانە جوواکی و ماڵباتیە پرێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان بسەکنن چ بۆ ئەو تشتێک و هاتە باڵاتەیەک سەرتە فکر دەکرد تشتێکن هێنی کو هاتە ڕۆژە ئیرۆ ئەشکەرە نەبوویە تژمار بەحەسکێ والله من يعني من جوي ساعتي ده از چه باخم چه ناخم لسروي فكرين وبسبيرة دقيقة كوازج خبرابم مدت از هاتا خفنا من كزايتي كتابي نه بشكل خواهي دومائي بشكل خواهي يعني دسبيكي شورشگري بو اسور بو ومجي گروبك پرورده دکر قاتی که اوهات گوت چه دکی من چود اوه خدای و راپور دای و ببیاوی داخوی از وقتش خبر آبم yani افتش دتر دبیرام دابو yani از kanım benim jivi dakikada hayak ve az rabum hat neyreji fikri mil servi gelek spas برز عثمان ئۆجەلان سیاسەتوانی کورد هەروها برای سەرکردەیە کورد عەبدوڵڵا ئۆجەلان مەرەبووی gelek سپاس خێر بێت سپاس بۆ